rikaba rifite inkomoko muri Ghana, baje mu Rwanda ubutumwa bwabo bugeraho, murana nabo baramindura, bagira umuvugabutumwa. Muri jewe hibereyemo peti, mudurusi, muna kureba amafilme y'ukoza soni, byangize imbata. Nabona umuntu nkamubona n'ibyo nabonye, ariko ndashimana ko mvuga ubutumwa bwayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Hey, tugiye kugana ku ijambo ry'Imana. Ijambo narisengeye yango riduhe, ni ijambo rito tubirebye mu buryo bufatika, ariko mu buryo bw'umwuka ni ijambo rigari rigomba kuduhindura. Ni title, ni titre irimo ikibazo, irimo no kwisubiza. Nashatse kugera ku ijambo yo present your body as living sacrifice. Gutanga imibiri yawe yani ikaba nk'ibitambo bizima. Ishimwe Imana. Ariko ndabaza ngo ese igitambo kizima gikwiye kubarizwa muri address. Ijambo address twese turarizi, ni ahantu barizwa. Rimwe umwe mu pastori bacu bese kudutumira muri fete, arangira ati T.Love&Jenni, you are invited ati Gacuriro. Yani imibare ariko aramazarasi yatariki imibare sempe ya address atuye. Njyayo inkoko, mafanta na mundameze neza. Yes, haleluya. Rero